Ngi pediang sungbai pi baro shashi sin pat shakanika channel ko jongi. Bat hakanika video ke bam tas ngi ngin pe yakanika post ke barang sulat thamai hapo Shillong Meghalaya. Coban sedang ka video ya gitu kiba prepare lane kiba penkre ya ki exam kam lane kinu ki competitive exams kom ki bank exams lane ki exam jom ki UPSC lane kinu ki government exam phila ban pe yakini ki code ki bangala bo opo description jong ko video ki ki code ki babha bat phila ban order yaki bat phila ban prepare lane phila ban penkre yaki exam kam jong pi nakini ki code ti ki links jong kini ki code ngala ai po description jong ko video ti phila ban pe yaki bat phila ban order lada phi dan kam ban penkre yaki kinu ki exams. Yakani ke post la pelait daka ESIC dispensary Shillong mentau benai arjar arpoi. Kekerteng jong ni ke post kedai insurance medical officer. Yakani ke post kin penlong ka walk-in interview haka arphon rutrik benai Oktober arjar arpoi. Yakani ke post insurance medical officer ke balai kawai ka salary leni ke tolop kedai sampo wajar hak si benai. Bakani ka post kedai haka ESIC dispensary kebadan ha Shillong Meghalaya. Ka upper age limit kedai sausan senang. Bat ka educational qualification lene ka jingpule ke bapidon kamon pendap syaba pin apply kini ke post kalong kumni. Pihak ban pendap yaka MBBS degree ke bala recognized daka Medical Council of India. Yaki candidates ki belong eligible bak ki bakwa ban apply kini ke post kin sepenong yaka walk-in interview haka office chamber jongka administrative medical officer ESI scheme kebadan ha Lower Lashmere Meghalaya Shillong haka aphon rutrik benai Oktober arajar aphoi ka registration kin sepenlong haka shpau buje mistap hado khadwe buje mistap haka tugas ngi shaka walk-in interview pihak banra yaka standard form but yaka detailed biodata ki original but attested copies jongka academic but professional qualifications ki jongpi proof of date of birth, SC lene ST certificate, ki mark sheets, but artli ki passport size dur ki jompi. Ka official notice ke balak penmi hi dakane ka ESIC dispensary ngal ai hapo description jokane ka video.